Dobro jutro još jednom. 8 dece, odnosno 8 porodica se trenutno nalazi u roditeljskoj kući Zvončica, a sa mnom ovoga jutra je jedna hrabra mama, Danijela Radovanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Odakle ste? Iz okoline Trstenika. I koliko ste dugo u roditeljskoj kući? Pa 5-6 meseci, od avgusta meseca. A od kada se vaša Milica leči? Pa Milica se leči od septembra, jer prvih mjesec dana samo su rađene analize da se ustanovi od čega ona boluje. Pošto je ona u suštini bila sve zdrava, jedino žlezde su nam pravile problem, tako da smo na kraju radili biopsiju žlezde i onda je ustanovljeno da ona ima non-Hodgkinov limfom i uspostavljena dijagnoza i onda krenula terapija. Znam da je iscrpljujuća borba svakodnevna. Da li možete da nam prenesete kako izgleda jedan vaš dan? Pa, borba je neprestana iz dana u dan. Znači, tako da kažem, dana u noć nikad se ne zna kako će detoterapija da reaguje. Pa ništa, mi nekad ustanemo, idemo u dnevnu da se javimo, primi terapiju, vratimo se tu, ja da spremim ručak, da sa njom nešto uradim, da, kao kod kuće malo. Imate ovdje uslove bukvalno kao kod kuće. Šta sve još imate od sadržaja? Pa oni dosta imaju raznih radionica, likovna, muzička. Ona je đak prvak, pa ide u školicu, tu imamo isto školicu. Pa eto, da malo odradi domaći, tako, svašta nešto. Deca se igraju, zanimaju. I vi se družite međusobno? Da, i mi se družimo, eto, mi roditelji sednemo, pričamo, pijemo kafu, slavimo i rođendane ovde. Deca vole dosta ambijent, jer da, dosta podsjeća na kuću, dobro, ipak nije kao kod kuće, ali nisu na odeljenju, nema mantila, nema doktora, nema sestara, tako da su opušteni. Moram Milicu da pitam, Milice, šta ti najviše voliš da radiš? Da li voliš da crtaš, slikaš? Da slikam. Da slikaš? A da li voliš da učiš? Da. Da se družiš sa drugarima ovdje? Da ti je lepo ovdje? Jeste. I samo da, koja je vaša poruka za sve roditelje? Poruka je da treba da budemo jaki. Znači, mora. Koliko god da, naprimjer, kaže ja više ne mogu ili nema, ne mogu. Znači, mora. Zbog njih moramo da budemo jaki jer mi smo tu da njih podržimo, da njima bude lakše, da podnesu terapije i da se ne osjećaju da nisu kod kuće, pošto je bilo i perioda kad kaže ja mama hoću kući ili tako. To. I rana dijagnostika? Da, rana dijagnostika je, znači, eto, da se budu bolje izlečeni na vreme, što se kaže ono, ali oni su u suštini mali, mladi, to organizam i sve se to posle obnovi. Tako da deca bolje podnose te terapije koje su dosta jake. Danijela, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Znam da žurite, vi sada idete, ali tako, na terapiju? Da, idemo u dnevnu bolnicu. Treba da provjerimo krvnu sliku i da primi terapiju. Hvala vam puno, vi ste jedna hrabra mama i vam želim puno sreće. Hvala i vama. Toliko za ovo uključenje iz roditeljske kuće Zvončica studio.